Test. Test, mic test. Test, mic test. Okay. Alright. Sama ito pagsugod. Sama ito pagsugod. Hi, Marco. Mo Hi, niya tong Vic. una. Mo niya tong unang episode. Yes, sige. So I think it's just proper Ah, that we start by introducing ourselves. sige. Sige. Ka-formal yung... It's just the host in me. Anyway, I think we need to introduce ourselves first para ang atong mga maminaw, makailasad nato. Yes. Kinsa man yung mga patakarag yawit. Kinsa man ilang gibuhat nganong nagsige man sila yaw-yaw. Wala lang mga tabian lang mi. All right, sige ikaw na. Ladies Sige. first. I'm Victoria Leslie Ingram. You can call me Vicky. So yeah, kauban ako si... Introduce yourself. Mark Roland A. Romas, all the way from Lapu-Lapu City. Wow. you can call me Marco. Siguro they'd like to ask nganong nagbuhat sa tani niya. Nganong na-come up man nato nga magbuhatag podcast. Where it all started over a cup of coffee. Yes. Di ba kay we met 3 years ago ba to? 4 years ago. 3 3 years ago. Yeah. Nagkita lang ta 2 weeks ago balik. 2 weeks ago. Yeah. Nya pag catch up nato balik kay dito na dayon nagchika nga hala mag-podcast ka ta. Yeah, oh. Murag ikaw din open up kay murag nag-catch up ramon ta ato, di ba? Yeah, nya feel And na ko we then- shared the same experience. Oo. Naka-question, did it Oh. ever like came sa imong mind nga murag, I'm gonna bring this up ni Vicky. What if we try to work on something or Yes, nako yung mga action butang pagka sa kuno na kan di ba sig mag-podcast, ma-propose ako nga mag-podcast me or mag-collab me or mag-partner host. actually I was thinking more of the hosting Yes, side. ako Wala sad. ko mag-expect sa podcast. Yes, ako sad. Yan, ano to, Nag-think Deveron? gani ko, what if maghimo kami talent agency? Pero dili siya impossible, pero like I was thinking of like marag forming personality development, marag Oh yeah, academy. that's nice. Oh, actually. Pero feel na ko marag kuan pa kay siya, marag Yeah, it's too big yeah, pa kay siya. Marag, it's let's big. start small lang sa Kanunay, no? Yes, kanunay. Bahalag hinay, basta kanunay lang yes, tawag. thus the name of the podcast. Kanunay Hey! with Marco and Vicky. Yes, eh. Ko to, that's So smooth kana siya, kayo. dugay ka naman na Yeah. formulate sa dang name sa podcast. It's because I think daghan sad mig ganahan buhaton og ganahan istoryahan no. Actually, oh. Oh. Pero amo na lang gi-think unsa may murag core gyud sa podcast. I think number 1 parehas mig Bisaya. So let's start yeah. with that nya. The experiences. Lahi man sad good ang experiences sa mga Bisaya nga creative compared sa katon ng mga naa na sa Luzon no. Yeah. Murag ako jud maingon personally mas naadjay struggle if gikan sa regions. I mean, ako personally, I write songs and sometimes hard for me to put myself out there, no, as a songwriter and as a singer. Pero mo na, despite the challenges, hinay-hinay lang, basta kanunay. Currently Vic, unsa imong mga gikabisihan? Kuan, my work, I work as a virtual assistant as of the moment. And then, Same. no, di ba? Same. And then, kanang, I do hosting on the side. Same. Karon podcaster na, wow! Same. Nalay one thing nga dili na ako ginabuhat, nga Unsa kaya man? nimo buhaton. Unsa man? Singing. Alam ko pa kanta ha. Pero looking forward no kay competitive na ba kayong hosting industry? Usually ang Actually, ilang pangitaon na kay host/singer. Yes. Akong full-time job in the last 4 to 5 years kay behind the camera as a TV producer, writer, tapos researcher niya. Gibiyaan yun nako ang hosting for quite a while. Gibiyaan yun ako mga connections nga na-build pag college kasi I was starting to host outside of school na mga malls, mga Yeah. inter-school competitions, and then ako yung mga connections ba. But the extreme dream before, like the number 1 dream before Yeah. was to become a TV reporter. Man yun. That was like my dream. Yeah, for some reason, dili gid siya ihatag sa ako Marag, I've been applying for 3-4 times. Nya marag, maabot man ko sa pinaka dulo. Kanang dulo nga Yes, part na sa murag, audition. Ingnon gani ko, nagani mga, since na ako yung mga connections po sa sulod na ingnon na gani ko nga, dawat naman ka, huwat man kontrata. But, dili gid siya ihatag, naagay times nga, dili siya ihatag sa ako For example, my very first application for a reporter was dari sa Cebu, ABS-CBN Regional Network Group, mo nilang tawag before. So, na-apply ko as a reporter/segment producer. Kung sila nadawat na daw ko, dugay jud kayong application process. Unya, naabot ang opportunity sa GMA, sa KMJS. Nadawat din ko, paspas kay lang application process.
Pag sudan ako sa GMA, dito na nanawag ang ABS nga, Marco, we can start na, you can sign your contract. Ay ko, ma'am, di na pwede na, nakos Manila. So mo to, wala siyang dayon na put on hold ang ako ang dream pagka-reporter, but pag sudan ako sa GMA, that was really the goal. So mag-research ako, mag-produce ako, kay ganahan jud ko mag-reporter. But nabalik jud ko sa hosting. Ang akong first ever hosting was Miss Universe Philippines Cebu Preliminaries. Oo. Amazing. Kita ko nag-post ka ato. Happy jud kay ko nimo bitaw niya. Bisag no matter how far you go, the universe will always conspire bitaw. Yes. Ikaw, unsa man ang imong story behind ngano naabot kag hosting? Hosting? Yes. Ako by nature, elementary to high school, introverted gud ko. And then more on sa music gud ko, choir, more on singing, dancing, theater. Mura jud ko correct. How did you find yourself sa hosting? Like, or should I say, would you say nga, did hosting find you or did you find hosting? I love that question. Siyempre, host ko. Okay, so Giro kayo. Murag correct. I think hosting found me. Kay introvert ko nga, somehow I still find my way to explore what I really want to do in life. So, pag college na ako, hilig mag-impersonate. Mo ba? Hilig Kasi mo ko. gina-impersonate. Sa una kay ko, Interested lagi na. ambot dili na nako mabuhat karon. Pero sa Interesting. una kay magsunod-sunod ko ni Jaya. Really? And then kanang Jessica Soho. Lumipad ang aming team, mga anak ko sa una. Kay funny kayo kay kanang it comes from a good place kay ganahan jud ko ma-TV reporter. Walay joke. Funny kay ka. Mara pinang-uson-son ka sa akong mga dreams in life. Wala. Ganahan jud ko ma-TV reporter ever since. So, magsunod-sunod jud ko, ana. Mo to, magsunod-sunod ni Jaya. Sinindon niya, akong friends, akong classmates pag college kay, Vic, ikaw ka mo host. Murag hilig jud ka magkanang magingana ay. Mo to, gipa-host ako mga Christmas party, mga acquaintance. So, diha na nagsugod. I guess some example sa imong Jaya. Jaya, unsa man nga song ha? Makakaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling? Remember jud ko masunod pag ito nako gyud siya as in. Karon man sad na Masunod pa mangyapon, nako siya. Yes. Oo. Dapat you should join your face sounds familiar. Pwede pod. Yes. Yeah. Sorry, saba kay ABS. ko no, ni kalit jud ko ni hype jud ko. Okay na. It's a good sign that we're awake. Oo. At least, 'di ba? Yes. Tapos, what was your first hosting gig? Oh my gosh, kay remember pa ko? Nga outside of school, unya how much ang imong fee for that? If naa. To be honest, my first hosting gig was the regional finals of Miss Teen Philippines. Taasa pod sa imong. Okay. Kanang makaingon ko nga, hala, host na day ko, Nga na gani nga feeling. Kailan may dada to? Ah, High school ka? No. College College man na ata ka. ko, ani. Or mo pa'y pag-graduate na ko college. okay. Mo to nakain ko lang, host na day ko, Ana gani, nagtuod jud ko nga, dili na ko siya malampos. Kuan gani, I know it's hard to believe, no, considering my background nga, I've joined pageants, nga, karon nag-host ko. Pero, bisag sige kog host sa kanang sa school, kanang mga events kay, nagyapon ganang imposter syndrome. You know what? That's funny. Nga naman, gusto rin ginahon Before coming here, I actually listened to Mikey Reyes nga podcast. Nabo ka sa iyang first episode nga title, Imposter Syndrome. I think common yun na siya, especially sa mga creatives. Kay katong nga time, wala jud ko magtuo nga malampos to na ko. Hala, basin magkanga-kanga ko, basin mo stutter ko. Imposter syndrome is like, unsa na siya? Yeah, hello, this is too big. Kanang deserve ni na ako. Kanang bago pa ko nagsugod, ani. Naging anak na ko daan. I think tungod sad kay I've joined pageants na in school and medyo daghan nang nakailan ako in that area kung asa ko nag-eskwela. Tinuod ba yun ang imposter syndrome, no matter unsa nakadaghan ang imong experience? Actually, Mura jugag makapangutan na kaya ba nila ako? Nya, pero kibawgod ka nga, you've been there, yeah, for quite some time, nalampusan you know kanimo, na nga, you're experienced na with this, you know na the flow, your work ethic. But I think it's a good sign. Of course, yeah. I love it. Yeah, so that's so true. It's a good sign kay meaning dili ka overconfident, you still learn, dili ka perfect, 'di ba? Wala man Yeah, perfect, pero like yeah. what I'm trying to say is that if naka-feel ka na, it's a good thing. Sometimes if maka-feel ko ginana nga cool ba and kanang karon ako kay sa word or sa phrase nga. I've been feeling that pero okay ba on say term? Mo din na Really? siya imposter syndrome. Yeah. So at least dahil ka nang kung ano yung normal pa data.
Di ba? Actually, oo. I agree sa imong giingon kay I saw a video of a Hollywood actor. Kalimot ko sa iyang name. Nakalimot ko sa exact words but the thought was it's dangerous bitaw when you reach total comfortability within yourself because you wouldn't be seeking for more out of you. Wow, that's deep. You wouldn't push yourself to grow even more kay complacent naman ka. Yes, yes. And I think that connects to what you were saying na there's this hint of nervousness because you know nga Masayop ka. yeah kay you get to push yourself, okay, what do we have to do to avoid these things from Yeah. happening, then you push yourself and then the outcome is way better than what you've expected ba. Siguro ang akong takeaway diha no kay you always just kanang push yourself sa limit nimo unya it's okay to be uncomfortable at times Yes, amen. kay if uncomfortable man gud ka once ma-break na nimo mura kag naay new level nga naabtan. Ako as a host actually mas challenging if mo follow yun sa script especially if wala prompter. Kay Yeah. ako man gud di ko ganahan yung magsikog basa sa script kanang 'di ba? Same. Ikaw ga-review kasi myself if like after the hosting magtan-aw ka sa live for example. Oh. Ako mo ako kay that's my way of assessing my Yeah. my performance no. Mo nang please sa mga production if na may budget pwede mo mag-prompter. 'Di ba kay murag Actually, it helps us kanang ang recall ba? Ba wala mo gitay prompter usahay niya. most of the time. Yeah, most of the time 90%. Kausap ako naka-host. wala ko kasuway nga nag-host ko nga nay prompter. Okay. So, Ako kausap pa. naanay jay ubang na kanang dapat yuta mo follow sa script no. Yeah. Sometimes I'm left with no choice. Akong i-memorize. Really? Not word by word ha. Ako siyang i-familiarize. Dili na ako mutanaw sa script. There was one event nga akong gi-host sa SMC side. It was very challenging kay Tagalog siya. To fit the theme. Ang mga Bisaya dili ba kay comfortable sa Tagalog ha. Murag na yung awkwardness ang mga Bisaya oo. sa Ako po, Bisaya ako maglisod ko, Yeah. gahi akong Tagalog. yeah, kasi wow. kasi hindi kasi kahit bisag ako katong bago pa ko sa Manila, mabantayan gid sa akong mga kauban nga gahi kay akong punto unya. I think common sad na nga murag experience sad nga ang mga Bisaya they'd rather speak English Yeah. than Filipino or or Tagalog. Ako personally ha, katong napa ko first year na ako sa Manila, kanang makadungog kog mga silingan ako nga mag-away in Tagalog. Feel ako nasa teleserye. Feel ako if mag-away sila, mura sila drama, mura sila Actually, radio oo, drama oo. kay. I feel like kanang Ang fluency man good no. Ang Yes. flow sa ilang the ways na mo story sa Filipino ba. So ako nag-practice kog English, ikaw nag-practice kag Tagalog. So murag feeling gid nako, murag sa competitive gid sa industry. You really need to work your ass off. Samot na ka if like starting pa jud kayo ka like if dream gid nimo need jud nimo siya pagtrabahuan. Yeah. Mangutanat ako nimo unsay Oh. imong ritual prior to Ritual? hosting. Kay nangutanat man kanako, curious ko sa imo ha. Funny kay usay mapraning ko basig nigmata na ko koy tingog. Oo. Kanang samot if ganahan kay ko sa event kanang dako kay event. Oo. Nigmata gid ako no like mic check one two. Motong kag sa di na trauma mo ko na one time nga the night before my event kiton sila itis ko as in gihilantan kirig jud ko. Unsa ko nang God. kirig? Kirig jud ko like kanang gitakigan ba. May gani the day or the night during the event wala na koy hilanat. Ang tip gyud nako dapat alagaan gyud nimo pod ang imong tingog kay mao man gud ang imong puhunan. Yeah. Samot na i-flex dag ko kay event di na jud ko may magbugnaw. Yeah. Kunya, I think makarelate ka kay singer ka. Wow, sa singer. Actually, oo. Di ko mo inom og bugnaw pod. And then, Ever bisag karon? Kibaw ka, nag-start ko, hindi ko mo inom og cold water pagkabata kay bawalan man ko sa nila mama papa. Of course, kay mo kanta, mo Karon appeal di ka pa kami Di namubugnaw. na ako mo-tolerate. Kinaanad man ko pagkabata. Kanang mo inom ko og bugnaw ron. Sakit siya. Whether if bugnaw nga coffee or milk tea or water, I drink it kanang super hinay lang. So, Going back sa imong- Asa naman oo, to asa naman to imong- ritual. So oo, ato mo katong, mic yeah. check ko. Kanisad, ako dyan nang i-read through ang script. Akong buhaton, basahon dyan ako ang script kay if na yung mga words nga dili familiar ako pang ma-search. Unya ako pang if for example ang name is very lisod ba kanang mga foreign names nga di ko kay baw mo pronounce ma-confirm pa nato kay what if kuan din na dako kay na siya nga tao. Yeah. So dili dako nga tao pero Yeah. like need i-acknowledge masayop nimo kuan. Yeah, I agree. Mention. Usay man gud kinahanglan na kag isa ka tawo or do ka tawo nga mutukmod nimo di sa bangin para mabuhat nimo. Amen. Dili sad sa bangin. Uy. Dili sa bangin. I mean in a good bangin. Just a little nudge bitaw nga. Just a little nudge. Ako kay tukmo di kay just a little nudge. Ikon kay kun. Okay na. Aircon kay nga language.
Speaking of aircon, nag-on na to aircon na limuot lagi. Sige. Bitaw, Sige. you just really need some people who really sees your potential and who believes in you ba to push you a little bit. Nga ikaw na bahala to move forward on the path that you want to take.